Kadir Tüngül'ü Bahtiyar Damla'nın bir demesini gördük. Kadir Tüngül'ü kim 2 rekat tahajjud namazını okusa, andan keyin Fatiha surasını Kupalatты 7 жолы қосып оқыса, andan keyin 2 rekat оқып бүткөндөн кийин астагфируллах ва атубу илейх деп туруп 70 жолы оқыса, өзүнүн жана ата-энесин бир туугандар баарын күнөөсү кечирилет деп айтты да. Анын аркасынан эле бир Бакай деген дамла ушунун баары жалған деп шықты да. Ошонун кайсысы туура? Мындай туугандар, мен дагы суроолор берди бардыгыңыздар. Кадыр түнгүнү 2 рекет намаз Фатихадан кийин 7 жолу ихлас деди, кандай? Андан кийин бүткөндөн кийин 70 жолу истигфар деп. 700 окусаңыз деле боло берет. Бирок пайгамбарыбыз мындай жол көрсөткөн эмес. Түшүндүңбү? Бул мүмкүн аалымдардын тажрыйбасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай айткан эмес, мындай кылган эмес, сахабаларга үйрөткөн эмес, үммөткө мындай деп айткан эмес. Түшүндүңүздөрбү туугандар? Бирок эгерде сиз карап туруп, ошо алхамду окудуңуз Фатиханы 7 жолу эмес, 10 жолу, 100 жолу ихласты окуй берсеңиз деле сооп ала бересиз. Бүткөндөн кийин истигфар кылсаңыз сооп боло берет. Бирок азыркындай өзүнүн күнөөсү, ата-энесинин көзүн кечирилет деп мындай кандай, бул динге, шариятка байлабаш керек. Түшүндүңүзбү? Ушундай бар экен деген болбой калат. Се пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айткан эмес. Бизде караңыздар, кандай намаздар бар? Туугандар. Бизде кыямул лейл, тахажжуд намазы бар. 2 рекеттен 12 рекетке чейин. Фақрау ма таяссара минал Кур'ан. Курандан канча аят. Сага жеңил болсо ошончо окуй бер деген. Макулбу? Ошон үчүн муну мындай деп айтыш керек. Пайгамбарыбыздан эмес, алым шейхтердин тажрыйбасынан ошонун деңгээлинде болсо боло берет. Бирок пайгамбарыбыздын сүннөтү деп аткарбаш керек. Түшүндүңүзбү? Всё. Эми токоп туруңуз, бирден инсап менен кылайлы. Мунуларда да калып кетпесин. Так, төмөндөгүдөй азыркы күндө биздин тойлордо музыка коюлуп, ортодо бийлешет. Ушунун өкүмү кандай, сүннөттө кандай болуш керек? Рахмат. Музыка койгон дагы болбойт, бийлеген дагы болбойт. Экөө тең өкүмү арам. Суроо бере бериңер. Көз тиюдөн, кара сыйкырдан ичинде сактануучу жолдорун айтып болсун. Кайсы сактануучу иш басып кандай? Тура немесине чыгып кетсе болот. Всё. Мүмкүн болсо бир жолдо деле шашасыздар. Көп адамдын көбү ойлойм. Пайгамбарыбыз айткан ал-айну хаккун. Көз тиүү бул акыйкат деген. Сыйкыр боюнча айтсак, пайгамбарыбыз сыйкырлаган. Жөөттөр сыйкырлаган. Ошо сыйкырдын ичинде кара дуа деген бар. Бул сыйкыр өзү арам. Кара дуасы да арам. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды сыйкырлаганда Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушундай башы ооруп, эч нерсеге көңүлү тартпай, эмне болгонун да түшүнбөй калды эле. Күндөрдүн биринде жатса, 2 периште адамдын келбетинде келип, бирөө баш жагына отурду, экинчиси пут жагына отуруп суроо берди. Буга эмне болду деди эле. Сыйкырланды деди. Охо, ага чейин пайгамбарыбыз билбейт эле. Түшүндө айтып берип атат. Сыйкырланды дейт. Кийин сыйкырды. Бир жөөт сыйкырлады. Эмнеге сыйкырлады? Таракка байлап койгон экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын кызматында жүргөн бир жөөт бала кичи сакалынан, чачынан алып, ошону анан сыйкырлаган экен жөөттө. Антип түйүп койгон экен. Тарак барбы, тарайбыз. Ошого түйгөн экен. 11 жерден түйүптүр. 11 жерден түйүп туруп сыйкырлап салган да. Ал каякта дедилер? Пананча кудукта деди. Кайсы кудук? Ошо кудукта үстү хынага окшош кызыл болуп турат. Түбүнө түшсөңөр таш бар, ташты көтөрсөңөр ошол тарак бар деди. Бардыгын айтты дагы баягы 2 периште көтөрүлүп кетти. Пайгамбарыбыз көзүн ачып ойгонуп кетти да, анан түшүндү сыйкырланып калганын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 2 сахаба келди, айтты. Баргыла паланча кудукка, түшөсүңөр, түшөдө таш бар, ташты аласыңар, түбүндө тарак бар, алып келесиңер деди. Барды алып келди. Баягы алып келгенде Жабраил периште Алла Тааланын тарабынан 11 аят алып келди. Канча аят алып келди? 11 аят алып келди. Фалак жана нас. Кул а'уду би раббил фалак, мин шарри ма халак,
ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Her bir ayeti okuyanda birden tüyün çeşilip betiverdi. Peygamberimizin de bayrak koyğanday kısılıp turadi ele, çeçilip 11'den çeçilgende Peygamberimiz to'lig'imen çeçilgende boşap uşunda rahatlanıp kaldı. Sahabalar aytdi: "Ya Rasulullah, ruhsat berseniz oşo jөөттүн başına alıp keleydi" dedi. Peygamberimizin mehrimin qarаңыз. Allah bana şifa verdi dedi. Tek koyğulaçı dedi özüne qarab. Oşadan keyin ana ne dedi? Uşul 11 ayatты ümmetine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taşlap ketdi bunu. Bunu muavvazateyn dep koyadi. Muavvazateyn okula turganda Allah subhanahu wa ta'ala so'rov javob berilganda dakamsa o'qila. Bütkönden keyin ana patır-putırdı başladılar. Birinci adı ayağına çekmezse Allah sizi verip ben de sözümü tapmay kalam da. Muavvazateyn. Biz özümüz kul auzu bi rabbil falaq bilen kul auzu bi rabbin nas buga qo'shimcha ixlosni qo'shib qo'yamiz. Ne qo'shib qo'yamiz? Ixlosni qo'shib qo'yamiz. Har bir namozdan keyin birden o'qimiz. Biroq bag'imdaq bilan shamdan keyin 3 dan o'qiysiz. Jata'arda 3 jol o'qib отдельно dem salasiz. Ishenib, yaqin bilan Xudo qalasa hech qanday siqir-miqirsiz jaqindamaydi. Tushundingmi? Hozir siqir-miqir jaqindamaydi inshaalloh bu muavvazatayn. Muavvazataynga adamning qajeti çaydan, sudan, tamaktan da zarur bizge. Siz suğa, çayga, tamaka qancha muhtaçsız, muavvazatayn qandan da ko'p muhtaçsız. Oşodan alımlarımız aytadi, oşodan da ko'proq sizga kerak deydi. Endi tiyip qalsa, uşu menen chiqarasiz. Uşu menen chiqarasiz. Anan Baqara surasini o'qiganda uyreneli. O'shaning uchun aytatam da, Qur'onni uyreneli. Jatta olsak da Baqarani o'qiganda uyrensek, Payg'ambarimiz aytgan, qaysi uyda Baqara surasi o'qilsa, aga hech qanday siqir, hech qanday qaraduva jaqindamaydi. Tiybaydi degan. Tushundingmi? Tak, ata eneme aytpay ele 2-3 yolu davatga chiqib keldim. Atam bilse qarshi bo'ladi. Ушинтип aytpay ele chiqib kelaversem bo'ladi. Qarаңыз, егерде ата-енеңиz xizmatga muhtoj bo'lib, sizning ko'zingizda ko'z qarandı bo'lsa, Allohni tashlab ketib olsangiz bo'lmaydi. Jashela bo'lsa hech narsa bo'lmaydi. Allah dinni tushunmasa, sizlarga jardisa deyveradi. Hech narsa bo'lmaydi. Da? Assalomu alaykum. Halbuki atanın belgilerde sakal koysa bo'lmaydi deydi. Sakalda sünnetler başlar. Şunda anday haklı olsun. Bizde şariatta anday yok. Tushundingmi? Bu jönle bayağı qo'yib olgan adamning chiqarmachilig'i. To'qigan o'sha bir kompozitorlardan bu. Hali bizga Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bardiq ataga da ulgu, yoshlarga da, balaga da ulgu. Payg'ambarimiz baldarga payg'ambar, atalarga payg'ambar emas, anday emas bo'lganlar. Barına payg'ambar. İkincisi sakal koyu bizde vacip. Sünnet emas, vacip. Tushundingmi? Sebep degemde Peygamberimizin hükmü gelgen. Sahih hadislerde Peygamberimizin hükmü. Mucabul amr al-vücub. Usulü fiqh'te amrdan mucab hükmü için vücub vacip için gelir. Aynı için gebirlerine sünnet dese sabata mine sünnet. Bu sakaldın vacip ekenligi sünnetten sabit. Tushundingmi? Shuning uchun inshaalloh bunu sünnet degendi ma'nosi sünnetten sabit bo'lgan vacip. Vitr vacip namoz bor-ku? Bu Qur'ondan emas da, bu sünnetden de. Biroq o'zi vacip. Tushundingizlarmi? Qondim saqaldagi shunday. Allohim qabul qilsin. Amir degan at qo'ysa bo'ladi. Balaga sebebi sahaba Talha bin Ubaydullohdan ati murda amir bo'lib keyin almashtirgan deb o'qigan. Men bilmaydi ekan, amir yaxshilar. Amir işte olmaydi. Tak, men namoz o'qib juram. Biroq zinadan qiyla alvayatan. Qancha inson bor? Alloh istig'for qilinglar. Bu güle turgan emas. O'zining alsizligini aytib o'tadi. İmanın alsızlığını aytib o'tadi. Shayton minib olganligini aytib o'tadi. Meni shayton boshqarib olganligini aytib o'tadi. Güle turgan narsa emas. Dozokka ketib qolvayin, dozokka tushib qolvayin deb aytib o'tadi buni.
İmanı var eкен korkqonundan aytып атат. Çünkü birinciden tuğan, siz qarаңыз, егерде үйленлек болсаңыз, үйленіңіз. Үйленіңіз. Егерде үйленген болсаңыз, туғандар қараңыздар. Ошо ақ жуайыңыз, ақ никеңиздеги ошо менен баш кошоңуз сиз. Мындан сиз иншалла ахиретти көбүрөөк эстеңиз, өлүмдү көбүрөөк эстеңиз. Анан кайсыл жерде ушундай жалгыз неме болуп кала турган болсо, пайгамбарыбыз айткан, бир намахрам эркек аял болсо үчүнчүсү точно шайтан деген. Ага жакындабаңыз. Адамдарга зынанын арамдыгы, жамандыгы, кесепети, имандан ажырап кала турганын көбүрөөк айтыңыз. Дагы өзүңүз жакшы чөйрөгө байлаңыз. Dindарлар менен, жакшы адамдар менен, имандуулар менен болуңуз. Даватка чыгып туруңуз, илимге келип туруңуз, мечитке каттап туруңуз. Mikrofonu alıp vergile mi? Okuyu vereyim. Sıra mikrofonu ya. Hazır. Taksır. Tak orozanı kabul olsun, tekele жатқан orozan айтыңыздар мен малек болсын, сізден терең үмітпенен сұранам. Алла разы болсын. Мен Қарасуның сары қолот айылында жашайм. 2 балам бар. Мектепте оқышат, менің күйөөм жоқ. Бирөөнүн үйүндө квартирант болуп жашайм. Өзүм 2-чи группада инвалидмин. Чекимде жоқ дейді, чегим дагы жоқ. Алимент пособия да албайм. Күнүндө ишке чыгып, зорго балдарымды жегенге, ичкенге жеткиремин. Сизден өтүнүп сурам. Allah'ın yolunda yardım beriңиздерчи таксыр деп өз аты фамилиясын жазып тур, сары колот. Иншалла колдон келсе жардам берели тургандар барыбыз эле. Алла таалам кажетиңизди орундатсын. Азыр суроолорду бергиле, жардам сунуштарын токтоп турайлы, суроолорго кезек берели. Суроолорго тамам, мындай дуаларды кийин, убакытты текке кетирбейли. Мен таныган молдолор Рахман десе болот, Абдурахман десе. Туура эле. Так башка? Кантип айтыңыз, ал башкалар да болсун. Оборот бар, арендадан 40 миңде турам да, ошондо зекет кандай байтай берет. Пазарда иштейсиз. Ислам арендада. 1,5 миллион оборот болсо, 1,5 миллион? Так. 1,5 миллион, арендадан 40 миңде. Всё. 40 миңди минус кылсаңыз, калганын 40ка бөлсөңүз зекет чыгат. Кийинкиси бияка берем деген суроолор бар эле. Mikrofonu bir haber koysalar ballar. Orozonu tutmagan gününü bir miskinin kursağın toyguluş gerek değil. Orozo uçurundağı je orozo bütkönden son da bola verevi. Qarаңыздар, kim orup orozo karmay almay kalsa, uğup durunuz. Anda al orozo bütkönden keyin başka aylarda, jayında, güzünde, kışında orozosun karmak beret. Bir miskinge tamak vermeyip, bir miskinge kim tamak beret? Ушундай ооруга чалдыгып калган сакайбай турган. Орозо эми вообще кармай албайт да. Түшүнүңүздөрбү? Вот ошолор Рамазан айында деле, Рамазандан кийин деле айырмасы жок. Ушул жерге сиз урсагын тойгозуп беришиңиз керек фидия катары. Көрөңүз. Мен неме? Муртан бери мындай суроо бар да. Муска укса болобу же болбойбу? Жамаска болбойт. Вообще болбойбу. Айта бериңиз, катак айта бериңиз. Туган мен сизде. Менде ассалаумалейкум, кош келдиңиз. Менде 2 суроо бар десеңиз. Биринчиси мындай. Намаз окуганда ойго Кудай шактасын да, ар кандай жаман ойлор келет да. Именно Фатиханы баштап окуп баштасачы, имандан чыгып кетчү суроолор келет бар да. Эмелер келет да, ойлор келет. Анан мисалы даракана киргенде жакшы ойлор келип келет да. Ал менен билбейм, ошондой болот да. Анан экинчи суроо эменики, таспих намаз окуп, ошол таспих намазындай кандай десем, более подробно кыска эме Тугандар мындай дейт мынаке. Намазга келгенде жаман ойлор келет дейт. Көбүнчө ушундай болот, унутуп калган капкаяктагы, канча жылдагы күнөөлөр эске келет. Бул шайтандан. Ошон үчүн ушундай ойлорду жеңиш үчүн кандай кылыш керек? Bunday ойлорду түрткөнгө аракет кылбаңыз, өзүңүз түртүрүп кетесиз. Анан көрөк эмне кылыш керек? Анан көрөк мындай кылыш керек. Ошол аяттын маанисини, аят окуп аткан аяттын маанисини ушул жага көңүл буруш керек. Ушундай боло берсе, намаз баштагандан мурда бир аз зикир кылыңыз, бир аз өлүмдү эстеңиз, Алладан дуа кылыңыз анан. Көп болсо бир 2-3 мүнөт кетет. Анан намазга туруңуз. Намазда турганда Алланын алдында турам деген сезимди үзбөгөнгө аракет кылыңыз.
Allah'ın aldında turan деген сезім. Ахиретті алдыға қойып, Құда қаласа кетеді. Егер де мына намаздан сыртқары аузу биллахи минаш-шайтанир раджимді көбірек айтыңыз. Шайтан алысырайды, қашады. Мақұл ба? Екіншісі салаты таспих бойынша. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аббас разияллаху анху авасына айтқан: "Ава, мен сізге ушундай бір 10 қыслат айтып берейін бе қасиет деген." 10 қыслат қандай екен? Алла Тағалам сіздің мұрынқы күнәлеріңізді кешіреді. Eski günelerde, canlı günelerde geçirir, kiçinekey günelerde geçirir, çoğun günelerde geçirir, yaşırın günelerde geçirir, aşkere günelerde geçirir, canlılıp kalıp katadan getiren günler geçirir, ataylak kılan günler geçirilir, жалғыз kılınan günler geçirir, komşuluk mene kılan günler geçirir. Onu aytkan. Aytınız degende aran ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tasbih namazını aytkan. Tasbih namazı degeni Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar degen. Uşul bir rekette 75 yol aytılan, ikinci rekette 75, üçüncü rekette 75, dördüncü rekette 75. Oşunda birliklerde 300 yol tasbih olan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem avasına aytkan Abbas'a, uşunu mümkün olsa gün sayın bir yol okuyunuz, bol olsa cuma sayın bir yolu, bol olsa bir ayda bir yolu, bol olsa bir yılda bir yolu, bol olsa ömrünüzde bir yol okumanız degen. Anan yolu 75 yol otmay mı? Birincisinde 15, keyinkisi bardı 10'dan kalaveresiz. Misal öyleyse Allah subhanaka Allah'ını okudunuz mu? 15 yol okudunuz. Rükuga varganda 10, kayrak turganda 10, birinci secde varganda 10, oturganda 10, ikinci secde varganda 10. Anca oldu? 65 oldu mu? Birincisinden 15, 70 oldu. Türk ötesi. Tak. Hazır memleketin akçasın bari tenderşikler arkalı mekemelerge bölünür. Tenderşikler boyunca oyunuz kanday. Men bilmem mi tenderşikler kanday var ya? Sizler aytıp bergene kanday eken tenderşiklerin jol olsun. Men azı o düşünmem de o şey berip koydunuz. Memleketin akçası tenderşikler bölünür. Anan o tenderşik oyunuz olay. Ha? Jo, misali memleket misali mektep salış gerek dep tenderge koydu. Jo, toktop turunuz. Memleket misali bir yerde koyup atat da, mına mektepte kim salıp berет dep turam. Uşul yerde bir iki üçe katışsa gerek. 5-6 katışat. Oşonu en sapatı jana arzanı olsa oşa alabu. Boldu, oşa alıp alıp turup jaremine salabu je совсем salbay koyup başka özünün oyunu da 10%'ın kayaktan al. Memleketin akçasınçe. Mesela oşa точно uşuğa mesela 1 milyon sok mektepke salınsın diye turgan bolsa-çı 10% alıp kalsa aram bolur. Anın akısı özünçe eseptelsin. Je olsa bol aytsın memleket 900 ming emege salasыңар mekemege 10% misali karap turup 100 ming'e silerdi ketesi adam. Takva deb kimde aytабыз, kimdерде aytабыз, takva болуш кандай болуш керек, ошол. Sabahta qayerden size? Men takva boyunca bir yarım saat söylep bergem da. Men iştek emas, Allah razı olsun. Takva deb inşallah karapta. Şu günahlardan saklangan, Allah'tan korkkan aytadi. Cin şeyler boyunca sıra verelim. Misal bir baykemeye biz alışmayız da bir sıra oyuncu. Bunda şu bir mikrofon olsa жақсы болот да, башкаларга да кызыктуу болот эле, үн чыкпайт да, сүйлөбөй угат эле. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunday kılaydı. Bir yaktan 3 soru belirli, mikrofonu salız bir yaka verin. Bir yaktan 3 soru versin, bir yaka verin.